muri iyi si tubayeho bitandukanye, hari abagenda n'imodoka, abagenda n'amamoto, abagenda n'amagare, abagenda n'amaguru, ababa mu mazu meza, ababa mu mazu ya nyakatsi, ariko muri ibyo byose ikintu twese duhuriyeho dufise nk'ubutunzi busumba ibindi ni uko twese tubayeho duhumeka uyu mwuka w'abazima. Uko waba ubayeho kose, waba uri umutunzi, waba uri umukene, waba ugenda n'imodoka cyangwa ugenda n'amaguru, waba uba mu nzu nziza cyangwa uba mu nzu mbi, waba ufise ibyo urya ibiryoshye cyangwa urya ibibishye, ubutunzi ufite busumba ibindi ni uko ugihumeka uyu mwuka w'abazima. Mbese abapfuye ni uko bari abakene? Ntabwo bari abakene, bari bafise ivyabasha kubarengera, ariko ntivyabasha kubarengera. Ahubwo icyo dufise gisumba ibindi ni uko Imana yatwiringiye tukaba tugihumeka uyu mwuka w'abazima. Reka dushime Imana rero, Imana yaturinze, Imana yatugiriye neza, ikaturinda atari uko turi abatunzi, ikaturinda atari uko turi beza, twize cyangwa tutize, ahubwo ikaturindisha urukundo rwayo. Niyo yonyine ikwiye gushimwa, niyo yonyine ikwiye guhabwa icyubahiro, niyo yonyine ikwiye gutazigwa, niyo Imana izakugirire neza muri uyu mwaka wa 2025 tugiye kwinjiramo. Ivyagenze nabi muri uyu mwaka wa 2024, Imana izabikureho muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ivyo wipfuje ukabura muri uyu mwaka ushize, reka mu izina rya Yesu Kristo Imana izabiduhe muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Abafise ivyipfuzo Imana izabikemure kuko ari Imana y'urukundo. Niyo yavuze ngo abanyiringiye bameze nk'umusozi Siyoni ubutabasha kunyeganyezwa. Reka natwe abamwiringiye ntitunyeganyezwe n'ibibazo, ntitunyeganyezwe n'ivyago, ahubwo twiringiye aba ari wadukomeza. Mwakoze cyane, Uwiteka abane namwe kandi akomeze kubarinda.